Popri domašnjih zo z Đurđovske osnovnej školi na humanitarnim vašaru zo šercom za dzeci učestvovali i členi kulturno-umjetnickog društva Branislav Nušić i predškolska ustanova Đurđić zoš Đurđova, glumecki dzecinski sostav Eci Peci zoš Čurogu i klovnih, tori totu programu zboha celi i doprinjesli, že bi še nazberalo veci penježi za Nurdor, odnosno Nacionalne združenje rodičoh, ljikaroh, medicinskoho ljudstva i šitskih ljudzoh dobre dzeki, kotrim cilj zljepšac kvalitet lječenja i života dzecoh horih od raka i pomohnut ih familijom. Po slovoh Neri Mišovljanski, členici Opštinske radi za kulturu, taka manifestacija ljem u menšim obsjahu bula organizovana i prešloho roku u Žablju. Podobni programi z motom i Jaše Borim, a znahodi 15. februara Švetovoho dnja dzecoh horih od raka, budu organizovani u vece jak šteracec horodoh u Srbiji. Cilj nazberac penježi za vybudov novoho dzecinskoho hemato-onkologijnoho odzeljenja u Nišu, čija vybudov u ceku, a potrebne obezpečiti ište 17 milioni dinari za opremu. Programa u Đurđove zakončena za spušćanjem balonoh za šitski dzecih, ktori šeljiča i nazdohadovanje na malih superherojoh, ktori vece nje znami.